Sasisin menta katayau i Deputy Commissioner Gariboh District i Kong RM Kurba ila penlong ya kejingnya kendu ke bakarpang bat kinonglum kubor jong ke distrik ban pentip bat ban penbena pajba ha kebai de bat ke kubor ke batikana jong ke jingpang COVID-19. I Deputy Commissioner ila pentip ia baro ki pajba bawatla ke lockdown ke bala penbena da ke sorkar kemi ha kesin ke balai kan kutno menta ke khat pra tarik ubnai me arajar arpau Henry kadang donkam ya iwei pa iwei kinong senong ban but bat ban kongu ya kijing ptha jong sorkar khnang bo onla ban pendu jai sendon ya une ujingpang nagari jongi kumba kalong menta kijela ki bamarjan bat kejela Meghalaya kidang kiu kejing yo kempang kibriu nakene kejingpang coronavirus kumta da kejing sokhya isim ya kene kabu ban kentu ya kipajba ban ya kongu ya kijing penia jong sorkar Leis pun di bawah dan resmi untuk resmi kuat ban berusaha kemudian berlapoi kembali arspan pun rumah ki kena ki nasional jong Gariboh District berlapoi district pada pedang jong ki babon ni dan haki senong berpe ki senong haki quarantine center berlapoi kreat ki senong bat ki dan ro ki bapen kreat menginar yang ke office. So far, dan any case, positive case ni bukan hakabai dia kena benar subuan, landa kita ibal case ni bawa mencuaru kebangila lepas arspan kau itu kilang clear dan dan haka safe zone. Hakabai dia pada bad kena kibla lek segi quarantine center lada dia yang mana ibadan center juni. Mesyuarat pencahayaan begitu dan center ini so far hibun juga ada di pasien ya. Begitu pada di badan haji yang pada ni siapa kadang ke isu nomor ki dan dapat juga tu kat ni mengiyo jengken kiba maintain ya tu home quarantine andai kila lek sang situ bat kila poi syasa kila poi keleng bat nidan yang jengken jangan tak but nitip mano balik sino and the government kala put in place a system baru kita kiba lawan khar ni track ki movement joki di hakabai de begini di Nagaliang district ni la pendek ni ni la ai bori ki nang basno kenapa ngin penting kena begitu kiba dan hako ki quarantine center dan quarantine center kat south ni Shwa dengan I medical certificate hadim kat South ni, ngide beliau certificate nak senang bagi migi beliau syong shisha senang, bagi halaya bagi kelam syang sini satu, tak ada ni yang kata certificate medical officer ni, unsa ayah ka green signal ban hot, I bagi migi beliau ada ke quarantine. Dia kita beliau pada kiba empat agak quarantine period kat South ni. Di habis ni bagi lek channel syubuk kila ada RC ni kila ada place ni syitayo lada ngilap bala kila syang kila koi kelen ke pakai te ya pun kita case ni yo ni pas lang yang quarantine for another 14 days kata ni bansi bannya nama babon kalat bat ya kan digarul bat ni syamjing nak yang ke district ban ban pentikna bagi beri kin syongkap dia bang tip pada te lada ni tip bet ni yo jiken kat no pi move man kasni piat semua man kasni ni tip lada piat tam yang kasih sebab kita tamat nila ban file kembalong mata lada lagi sampai apa umroy containment we brio sipai berpeng tu nila ada file FIR kelak menong iki we unjuk ini ngin pek pak sino ini no ba ya tak yo put in hak baca file FIR di kata ketika ke kawasan antara tayo ke bang wa iki berba khat saus ni ya syong halayang pek buat nong ni syaba but ya betul yang kada mandan quarantine but kibayang bahasan kena ya tie up lagi ke syong ikan pek ya betul yang balada dan kena wajib dan kam tu yang ken ya rap dan kipara syong kipara nasional lah kata ketika we ke bang tak ni ke we ke bakal important mentah kata yo Kaba kibi pada ki usual kalau maintain social distancing hayo hat ni siapa mentang la sya ki yo man play inde ke yo weekly market ni sya ki dukan hasno man play de
hadin la syai dengan benda senang ban pleng syamba ki beri kidang ya kumtu kim deng mas kim maintain atau social distance kani berkat peni biat yang ni district joni namar bayat ni boyo ibobon te kani ga penong borit yang ni badminton namdaga nongko badga usning kini di jaga bakambon bukan de nilai pembet bagi nong peniat jong kini giyo artili ba nang ni chakmat ni from nadu monde bakin play dukan kang dukan play dukan kang dukan nang bangila ban maintain social distancing dak untahi kalau natural te halo katar kan play yang kang kata kan pendek itu di komiti kan ka apa komiti muslim komiti kan pendek ya kan ni bandala dak nang tabde kan jet tak kan bo ikinang vigilant ki ban pet dan kena maintain social distancing. Kau itu bahasa sih kalau kan hadu antara seni ini tapi election siang di bagi beliau keempat yang kemas. Ngan orang ini dan hat transit, Tingin deh kan siang tinggi kan ni nama babun bayar bayang nama district ni dia kan siang kaya kan ni dia balong dek seluruh tan kong balong hatu guys ni beliau ki wanyak ni kita ki wanyak ki state kami we dengan ini transit mana dia ada kemana terus ni ya contoh dan we beliau balong ki state la ayat nak state ni la cross support rata cara orang state la jong but hang tu la test positive tena tak ada ni request ki pada apa so banyak kit Mami dan transit ni demen simkia kata ni demen sumar ke blika wan ke ya ke yang bat ni demen sim slow ni datang mat up hadu da wan ke jimpang dengan dia nang ni mat hingi hab im dak ni jimpang kan ni hab selamat im dak jimpang ni nak ban set sa im ni ya ni nak ban kham sa ikskul ni nak kham sa hadir nak buat ni hab ban plik ni piliman atau yang plik ni man la ka lockdown at tayo la town yang lagi bagi kumapian tegi la syai sini kadu jangan ka lockdown balai kan semua sekali lockdown besar la da kadang hidup kan change ga hang tu macam penting yang pada nation